Assalamu alaikum, mwangalizi mridu ngawe makatiano. Taarifa habari pangi ya hizi mada zinu Erenad kaiturantiwana novuro le bange vanusiju. Federation ya mpira wa mdunga iwana wajaune zimbwana harmwaizi wanza za mpira. Wakomori wako yenshivonzi yani de diaspora ngwarenga ufunvu harumwa omkonti wa taifa uyendelea wei hujumba la mawakala. Tini mwaze mikroza watangazaji wa ORTC waonesa ya hawainu ukaizi hazi ngaziendelea haundo na umuhimu wa haundo usisindria harumwa umbasauhu wa hensi. Si wandurilo bonze, ikao ngaribalia uze fikira za hatu. Rije rikenti wanu wazima nga monao wanama ikao ridungana abongo uwenji, ikao wajabanu, ani amini ukaya haruma wandu watimizi mengo miraru wahe diaspora ngwa haruma letengwelini. Mimi anifanyo hazi haruma shekao sha sharia sha ubadili bandhi za artikli kao ziperime mfano hale vidoka ya makonseye abasa kayati noe constitution ihanti aweze nongoiso ngela demo zibadili donc yabo ngela demo relewe ukaya lazima holiho de susi ya hemu wa daula ya johanza o wakomori wonti haina mru ya towe fikra hai surtout haruma ye page ya nyumeni inu ikao ngarendelea o haruma emergence 2030 yabo mkomorulo bonze nge haku ya ubali ya zifikra zahe riyabehe dahubi do haruma nti hatu komor ya masiwamane komor ikao ngarijuwao ikao sonti pia hena mundu ngena funvu ya urenga haruma nti ya ngabo commission fukari haini commission zimabo diaspora nge figureo haruma zifikra zahe awani paro haini mkomori yatu yelewe ukali funvu kuu surtout wandu wa siasa ikaungwa jilinda au maudu waja wake makandida welewe ukai constitution no mparo wa hera isi wa daula inu volonté na shwabaha shadhahabu wakauladimu washirenge kamjiferesheyo ukayari jaho dahoni hunu rijari kubaliwa isabu shahuwa na safiri waja wenchi ukaangabu ikaungwa nshio harumai pouvoir wa milite wa harumai pouvoir ngabo ikao kwatsi harumwe pouvoir ngabo ikao ngwaremao ye pouvoir shabora haje zanda ngabo watsowa siasa shabora haja zenongora zifanya ndani dokarunjiliana banu runjiliana rikubaliano ka sisi kartu yenshi hunu maswani shasi singari yenshi ulaya abwendo ngo ya hada na rambe e hali e madai rendora dai okangara dora dai madai shange lazimwe madai yayo yaritishie lazima ridai umweshindo wa hatu ridai zilekao ndo ziritabishao sisi ebenge hapo itsongeza ukaya rihanyisa rinjia harumaze commission zotipia ili ha objectif nzima dokaya densi kaendo irudi kaendo vadzimanasi wanaika ondo renshio ulaya Izahusu omboteo wa ndege ya aviation mwanadamu mzima mrume haparihana lijiula leo naye kajahundri hanamu emuhafidhu halesi wala mwali nguri nikoma ilizo zaidi. Midi 20 walozi waka aruma mkabala wa Jwaiziro ngolobwe bela davu waona hindu baharini alafu wajuza uno isel de crise ukawaono hindu baharini kwa tuumuka ile mandamu effectivement lijeshi na civil wande sur place wanda paraba ile effectivement ile mandamu donc tout de suite omrenge wa tilo bana cheminwa vers Moroni les recherches nges continue hata wakati joshinda beba wasalo chindiri riele wamba ya vio ipulia upande ule bila davu babu abasali recherche twani sababu ngeri swiri ngeri waba Mungu haubenza Mwenyezi Mungu wandu washindwa pare ya vio na skoro kama Mwenyezi Mungu habenze. Ikadhulkuwa Said Mohamed Othman haamrisha wandu wafanye izaladhimu hauka hata mpaka davanu zihakikishi hauka wandu wanu kwa tinamu na indrege kaiti ngepasa wandu wanu waswaliwa ewaunjaida ni anji. Hamunasaba wa homsuiba mziro ikaundo warema Komor
rangunga sinansihu za wazabanu nando mpoteo wahe avio ikawo ila wa moroni huenda mwali habaktimbi ranzile panza hilo ata wakati lono unu kabajaka habari rasmi za roha ojuma o wanadamu ikawo ndo wakawarmu ya vyo hiyo. Idhan haizu watukufu ha amri ya he rais wa he daula ne daula jimla no wakomoro jimla haudungaze sharia za Kiislamu ikawo sharia ya Kiislamu gailazimishao kahena hukma hamanda inu ikawo ngai hukumi wao juma wanru ikawo wafariki haupotea hana mna jina kawo ketu julihana hukma hiyo ngepasawo qali ya hukumu amonge watukufu hasibabu ya hauka riparsa khabari ya hauka vaparihana maiti nzima abo yonde yari tsongeza yari sababisha ri hukumu ritowe hukma ujume suala hiyo yani kabati budi lazima rirenge hukma hauka aboze nongo ngazi hakikishi hao monti dokaya vaparihana maiti nzima bili dokaya vaparihana alama bali na mbali zahe avio kakaiti abangabo ngari hakikishao na hukumu ukano wanruwao kwa wati abangiyo de maana ikawo watukufu rango wakati lono ngam hukumu na hamba ukaya o wanadamu wa wafu wakana wanruwashe nge lazimuyo wake harumaida wafiwa wake oharuma letanga jena mnarilo nilo sonti pia haujumla oharume masiwa ya Komor yomane ekari hukumu ukauandu wa wafu yabo lazima za parihana sonti pia za wakhusu zore jaiqali ranzo njao hidani ranzo warithi wao ranzo wailwao ranzo walona mali ikao lazima ziswarifiwa ne sharia zijulihane ne sharia ili zihukumlwa enamna ikaondo ya lazima ngari juzao ka usikuwa maudu harumaze jumaza ho wa Komor harume masiwa ya hatu yomane ngelazimuyo riswalie wananyasi wao warehemu Mwenyezi Mungu ya warehemu ukawafu mashahidi na kabati shaka Mwenyezi Mungu jo warehemu ya waghfirilie zambi zao na ngamrongo fursa yinu wajao mnasaba waho wandu ikawo do wenyi hunrano msiba unu khasatan wandu zao na wanikao mhono watanga na wahimiza juma stibira wasibiri haukaya haina namna yonsi pia manadamu ya jahun duniani Leta silaha ya wainu waendelea hitma mjini Vuvuni hawomba Mwenyezi Mungu yaghfirlie mwananyasi Zainuddin madhambi ya hahi habeshelia Zainuddin Ahmad Swalih hafariki dunia infumdarura kanyo haajali ya gari tengo jinjili renge funvu haruma hitma inu miongoni mwao ndo watangazaji ni mabamana wa ORTC. haini wakati unojini dokaba lema utinge toka hundengawa oyaro haili afanye sport afanyo kongure jaja rege babzazimende ho wazidi mautimvu warugu ya huyo darsa ya hatu hasa sima shabab kawe shababa madasi inu ani darsa muhimu elimu rwati joka wa haruma zebatani za kitoto atodoteza na waasi na kufanyezo anzao hani adova nukavanu ndo shaba bila hanga mina wakati dobe yakwambia dobe hunike garanti yo mwanadamu kanga wana wakati yesu nomewa bakata minaye basi mimi dina kashefu Zainuddin Ahmad Swalih yeye akafanya hazi hamsina kan njato kana papie mwanzo ni trete watina kati monesa
indalilu jizia kahufa 2000 haruma saku mena mbingo dahoni simpara ya norianti haruma papile ya rais ya kaumegire nzia imikwa eula Senegali ya konishi simambano norianti hili bakuwa nisepatio asihando dizwe papile haruma ya telefoni ambapo wasabu kujangalia forma abudufai wele dan awandu limoni sinukaya usulman mimi sivunzishiwa 50 katika manama kaunaza akahanzana akaambiana kweli awandu limoni seri uwema wa hamu mwana ya Maziluddin akaramdani onge wala simambani kasina kamle wala tunafanya mawanzo kama nama doktor Ali Suleiman Hasarongo na ufundi wangu sawa subuti shaykhna tunamwambia mtumara ndoka uzkuru mahasina mautakum na mdufungua zenjema za hewa fuhanu ila kwa khibra bala bana kambazi. Wanachama wa Ami de la matinale de l'ORTC wajitekeleza ya Hawainu hunuva juu iliubeha omhono watanga wa hao. Fauzia Mohamed. Madainroja taarifa habari wanazioni wa chumba cha science na technique wafanya za soutenance za hao za ile bakia la vili la emisomo ya juu la mbao master inu de mara ya vili rangui emisomo ya master ifanyishi hao wanonsi juu Azar Mbaye na Salim aliratiaka wakashinda wanazioni wakaufanyia maboneso ya hezihazi wazifanya ya jo ruhusu wanikiwa shahada harumao mva wa matematiki mzima harumao ye mada yakahuifanya hazi dizishartu izjo sababisha ya emergency ya hyunts mengoni muzo wanazioni wanu wakaulindwa nizo duka washinde waeleze ho usoni mwe mafundi wao no wandu warenga funvu zimfaida zipari hanao harumazi hazi wakauzifanya ula wananedho maana wahemba wa ya science na technique linu delibaki ya labili laho wanazioni wafanya hazi za unikiwa shahada hamada inu harumemba wa ya science shoni ya wasuli harume daraja ila wonga bahati nchi ukabala hesahelewezo akanza emesaja kanza rimnike hili mashoni kawa ni autorisation ya jasutene bale bahati ndio inji wakayashinde ya valide yote joka accident kwa nazoni kawa sutene mahajana wanro wenji wesangari warumia university warende hamafundi kwa he faculté de sciences wasaya wawarende hamafundi harumase collegine zelise yonge nwesa ukaya yenti ngeno hatajifu muhimu ya kwa nazoni kawa reformeo harume faculté de sciences yone shakatsonga hajiku ni ombe ni tsahem hajaro harumai guruma iliwa rapie ili ri assurer formation jazim ikao ye ressources humaines tsaho haku harumai zidara mbali na mbali harumenti ya hatu yotipia wakazi wa Komori wandisa ubenushiwa nezi faida za universite ya Komori habo yaka wanazijana wapangwa harumale jumbala msomolinu ngwa unadhamana zinji harumaze idara za hazi za banunsi juu zinu mwengoni mwizu ya Onesa Sule Hamidu idhamana wahemba wa ya siyansi ya universite ya Komori.
uhusu omwano nele bange ele chama la Renad lihudumu mhashirisho homjini Shamli kutujua uka harmai mabavu ne miji yonsi omvurole bange urenge mvu inude manaikao wanrua himi hambonzi mbili iliuwa na nizo. Jawad Abdu na Salima Liratiaka. Baada nzuani na mwali isha mashahuwana nele bange haruma ensi shijuli hanao hele zina la Renad wajimlisa mahafali haruma wa mji wa Shamli haruma yambude ya uhashirisha wakazi nezi hatu ariza hele bange. Lesu ala lahembwana ya huzima hati homrumi yozena hauzatiba kumasera libaki twaramu hosweni mmadhamana wa hensi. Zinu havo yaka mashababi wenji walata ziankili homrumio letibako masera. No muhima unu ngepasau abonge haini mndu yake mtundi ili utaha wavukishe wa ushababi twamaya ya maudu. Zendongorambiwa zovanu ya wananlebange umji wa Shamle wazihimilie wazipanie wawanenizo zilabon harmu mji wa tono ekai mashababi au nambe wa baba wa hunu mjini enotabli wa hunu mjini ne mafundi washindi warikubalia risaidia na rkensi hadisi kumkinia ngarimia Mwenyezi Mungu wa doulawe zilo Shamle wanawafura wale bange izongizo harme meji pia. Donc yabo leo hantanke shama shawana na le bange rono muhimu ila barnama jatra Tanzania ukarishinde hadisi ndasi ne population harme meji hato shatena hadisi ndasi no majweni walu harma za l'école ili rone namna rjobshinda hawazima riwane ne no mrengo le bange harma intihar hauka e problemu yo haju haku enge leo Shamle shamaudu arjo kamji wasatena o shamaudu kamji wasatena au kemiji hatu yonti pia e problemu ya husu le bange ngiyo nziro reka se somo alinzwali haongazija bandu za mazababi wakahudunga zinzia zinu za homvuru letiba kwa masera ya makatianu waele waze hatu ariziko hujiria mndu urumio wa msimu hali. Kweli bange yeno chafu, kweli bange mbungufu mongono wa mbungufu. Mana bange kana masteri, bange mduka ishia, mduka ono. Oku julala rao tekifikire, baba na mtuko kwa sadaba. Zerongo hizo, ukweli, siwahanju merisiri ziransi. Sijuazan rongo zema sababi, walumba banu, nenu mbika unguishio, yarati kanabisi. Mana kanabisi mbika yochema, amesantesha, yobe nyambabli ya kini. Zimbwana za huzia zenyilevi ngepasa au zike ujuma hushanshiwa haruma ya mabavu mbali na mbali. Imadhama na wahuwana kwa wanajuku mungu hosweni mwana hao wayebuhe nenzia mbiyo. Ye wizara ya honono hauvadzimane likungumanyo liwanao no wade wa diabet litianziani barnamaji ya utafiti wade wa diabet usonimwa wanduikao ngwaona wanduzao wakanuo walona jirma waziru wandu washe wakana wade harmai hamili na wastaya matafiti nga johandisa informonti tarehe 5 ya Mars wasuli 2000 tarehe 6 ya Mars ngabatilwa onziani tabu hizi za utantaua ili wandu wajue wandu walona problem za sukari ili wandu watunde wajue ze tabu hizi zaho wandu wajijue kanga wana problem za diabeti au kwa tina karmaze lesi walangazija mahalani zendogo zinu wajukufanyiwa armo wandu ikao kwa tina ani kwa tujijua kanga wana wade wa sukari no wana washe walu waziro nano wandu ikaongo na famiza hao zilo na wade wa sukari muno neze ndongo zinunga juko fanyiwa harumai mabavu ya he ngazija mjini nyuma zaha bangwa la hambu ziwani na male aina na malewe na ntujini na mitsamihuli na wela mitsamihuli na mbeni kajwandi soto anziani rangoe mwezi nsanu ya mwezi wa Mars anide mfumo ti kabil ne mwezi 6 mwezi wa Mars avode 2000 kabil inshallah wanduwe tansaulwa wajulihani hakayango na tabu za wadi wa sukari abajoka suvivu ngwa hibenza au kaya rangwe saujo ndi hakanga na tabu ya wade wa sukari lazima ngojo
eleziwa wende harumwe mabavu ya heze la pitali ziliwa harumwe mabavu mbali na mbali ya henga zija wende wa nzishiwe malalao ikao ya lazimu urenge unikiwane maelezo ne namna lazimu jibali. Warohazi wa radio na televizion ya taifa wabunguzizi wa mishahara yao rangudo mwezi wa Fevrier ndongoza tuwajivia ama imujir jimla wa heledahu haonesa harmabunjilio la jimizi wa usiku wa leo ukazinu zifanyishiha hawo yanzao bake tartib wanrohazi wonsi wahunrezi haki za hao. Mohamed Abdumhaju haonesa wajau uka mshahara wa hahe ubunguziwa. Le budget alloué à RTC en matière de salaire 18 millions par mois, gari consommé 36 millions. Yanga cinéma redevancier, il a dit mou aliba 12 millions par mois. Hato wakato mwinji mea wakambese wandu wakanedhoma na zinuvanu da hunu waka furaha ta wadua za ukayinu furaha jojua hisa kwa jao na maneri au negosione sirikali au hadisione sirikali eshele bombu hiyo katijo ka explose. Ranzari njarma négociation pour trouver une solution. Ya hurangalie ligne budgétaire de crédit kavaja ka possibilité hauka et conférence budgétaire sefaniwa et nous tient un conseil de ministres il faut attendre avril rione harmele loi rectificative rijari pour mishahara abanguzo realize usine abanguzo ziraro abanguzo azili ngabo siwa heshenda rambe service financier ukangela dimu ze conscience atu zike tranquille banata ngamine possibilité ki dino ni bunguze salaire hanyi fanye fonctionnement hangu ntina gari nsu fonctionne tia indemnité njojo rengezo nzitare mai a charge yo ya juba tjamundo kabati je sais akambe arangwarazi wiziraru arangwarazi wizine arangwarazi wizitsanu arangwarazi hukume c'est pas une décision facile notre sabag la demuri sauver wandu watu sauver wandu ko une partie responsabilité ngari partager ora asiraka warenga ratukana abantu bowe hanti ratukana pesa waliba wakubali waja wakanti j'accompagne ba nunjeni fanye regret je suis fier harma acte posé et je l'assume et quand nous quoi tu assumes j'assume à 200% moi seul hata mimi ziralizi kubena rengewa yinde kula joana hangu o wararu je sais car c'est pas facile change la demu wandu wa elewane ukae mumaze sacrifices zinu zo byempoze kabati mru ya jolo ashawiri aborali zizeraru ajambo kaya na mzirenge hata mimi ngebala tilo ashawiri mru jina ukaye nguja ndenge zeralizimi kumaro mazumengo minane njona mabalangu na asasine e kale ongabo mndu ya ngwarali zizine na razi zitsanu nge preya ya insande nyumbe na zitsanu okay lazifanye je regrette rien kaka mjaka hundambwa leo e kawa paro wanro washtakia wambeyo na wende nzima bahi yani hati barungu jamba ukawadumbiza pia mtumdumiza ni pia j'ai ma conscience tranquille ntsina hata mbandongowo yotsongeza nre mundu hari mwentsi yinu joka ni menasendo joka ushangazando ye federation ya mpira wa mndu wa wadzimaneze league wa tianziani efumdaro yinu miashirisho injia wa harma omwano nezi mbwana harma ezi wanza zantabuhu haini mbawa ya lavimo iwane nezi twabia zino kazi utajiwa msaada hauzima hatu twabia jazino Husamidin Benamed na Sadim Aliratiraka huwara na zitindwa zi harumo mpira wa mdu wa Komori inurende hamengoni mwa zenongo muhimu ikayao zihafilisha imadhamana wa mpira wa mdu wa Komori hasibabu ya zinu le kungumanyo la mpira wa mdu la Komori wapara za janibu zansi pia harumo monano ihoretaji ili huenda wafikiri namna ya uwana na zitindwa za kifujari zijiri wa harumwezi wanza za mpira wa mdu mwanzishi jimla wahele kungumanyo la mpira wa mdu wa Komori hapara wandu wahimilie ili wa wane zitindwa zinu amma wajau hata haya ukana ngebidi onodorumia ze hukuma ikayao ngazjo halikiana nezitindo ikaundo zijo ujiri hoka zitindo hamada zinu zikaze kifu imba wahifadhi ya gendarmeri waone sauta yarifu wa hao wa usaidi ya imakungumanyo ili wawale nezitindo za kifujari zinu homu na sabaunu o wataalamu wa mpira wa mdu wajibi wa hakune barnamaji inu ikaya honge jo wasaidia haku harumai hazi ya hao wahadani do shukuri ya parce que initiative ya rengwa ne ligue ne federation ili wandu wajewa kensi watwali namna je wandu wajukaweza ze violence zijirewa mpira wa mdu wa Komori inu initiative njema après afikirama wandu waparwa wanu waparwa ema entraîneurs waparwa ze commission bali na bali kao ngazi hukumu ze problem kao ngazi rwa mweze teraza mpira wa mdu
waparwa gendarmerie waparwa ligi ne federation ili waje wakensi wanrua hadisi watwali watsahenzia wanrajokovira ili ze problemi kaunga zijireo hamweze teraza mdu za mpira wa Komori do ujuliza yauka watina amani mpira ngojoka haruma tabu ni makati ya mwisho yanu janibu za mpira zenjika au zele na usisi wa haruma za daraja za nsini shawaja utena baadhi harumazo zitolo haruma zensabuho haba yaukana kwa tuste hize nukta za sharia na zinu pia ngazionesao yauka mpira wa mdu ureja ilingoni. Mohamed Abdumadi hende na uhishimlo na wakazi wa mji wa Hahe Juma Shongo ya Hambu hau ya hurai bahati ya urendi ha arbitro wa daraja ya dunia Usamidin Ben Ahmed na Ahmed Ibrahim Mkawabu wakahadhir. Yinu hafla ya tinwa haiba na bashasha ni machama ya kitamaduni ya huu mji wa Juma Shongo. Humunasaba istishada za utuku za hakimu wa dunia woi Mohamed Abdumadi Ujulu Habachege nane fundi ikaundi ya kahumsomesa Hussein Hamadi zede na utolo harumai hafla yinu. O wakazi wa humji wa Juma Shongo hezi janibu zonsipia uwarenge fumvu harumai hafla na waonesa ye furaha ya hao holi hodo mfuzu wa hemwa na hao. Mina furaha walihoti rebahti si wasudara mazidaraja za juu za arbitri international mji wangu wahuntanyiha ili waji watukuze mji watukuze arbitraji watukuze na mpira wa mdu haupara wanzani wa mpira wanti pia ujawateshela na hunu mjini. Rais wa heli giangazija Kaisan Hasani hapara washangirizo mpira wa mdu wanti pia wawane na zitindwa zidiro zidongo ujiri haruma eziwanza ili wajwa ubakisha haruma nsabu hozijoka njema. Wanjia wade kao zenongo hizo nga zilitabisha waku emana baadhi ya masporteri wa hatu waihansi ukaya malbitri ya nude malbi wa hao utwengeza zentuzamiso zinu ngartabishi wao garanza usonti pia hime heni mzima ndasilanu riwanene zenongo hizo. Madhamana wa mpira hebavu ya Hambu na Bambao wamnikaishwa bahasha huendesa ya arbitraji harumo mkabala unu. Doujuliza uka makati ya mwisho yanu mahakimu wa mpira wa mdu wa Komori ngware ngao daraja ya juu harumo mpira wa Afrika. Mdengo funvu wa hakimu mzima mkomori harumo za demifinale za Coupe d'Afrique za kaiho Cameroon yinu ngaonesa wa alama wa jau ya ukana mahakimu wa Komori ngwaona ilmu ya daraja ya juu. Habanu de Kazaki fait taarifa habari na ikaipangia hizi mada zinu Erenad kaituransi wana nomvuro libange vanunsi juu Federation mpira wa mdu ngai wana wajau nezi mbwana harmwa ezi wanza za mpira. Marhaba mwastamil maridunga ngarjuhu nana harmwa zi taarifa habari zijau masi umema.